tricycle. A bit of a friend of Pragya. Yellow. Any dean be and they a 20 say, I will Ghana mountain so anyway we are. Na ne Jumaye et saying a buy a dimpuntu aba, and I said, or how be aba. A dear na air or Ghana for Brabum. And they PreViewGh. Ya TSC mountain so Nkawkaw mountain so. And they ye baba shep Pragya tricycle. And now say red and I say yellow said they be no friend be no. Say na air or mountain so. Etine you be si ho na ye ne be din komo. Ye na dwendwen na brabo ho. Na ya hwe say o use tricycle no. Ede na ba na brabo. A friend me George Kissi Agyapong. Oba Pragya ndi obi a friend me lazy boy. Pragya adwuma no ma no 3 years ni. Started way back 2019 on Nkawkaw ha. And I started here. Na I started na de ba kwa me manage won say eno ana me de ehwe me training college. After now no ye DB holder. Ena anigi bia wo mu say fa ne say first no like nkola na eboba mu no bebre ho ana omo no maame mo na ete obi ho odan na maame ba you say san Pragya ni ntino ono atimi ahan ne dan a bibia ni a nkola ni bebre atwi Pragya anso omo awie JSS ese omo ko SS a omo to aso eno ma me manage say ya Pragya no yeguso aye de business PreViewGh yeguso ne owura George Kissi Agyapong edi nkomo na ne wa kire na bra bomu nsam kakra before then na wonye Pragya rider then na wo ye. Okay, satema menye Pragya rider no na michi abobo ya na me de surprise ensu me be ti go ensu adwuma kakra na eba ne se na ma uja be ye Pragya adwuma. Oh, Pragya no eba ye no in fact me na mitwi Pragya etoso mienu ekrom ha Pragya no ba ye no ba ko ba ye na me hu se o adwuma no ensu na adwuma no se bi edin owia be bo ni ade enti me hu Pragya no ena me hwe Adum TV a me hu Pragya no wo mu no mani GM si da me nya sai bi metwi o nti ampa me hu se bi aba krom ha no me forso ya se me nya bi atwi enti me hu second one a esi fitamu ba bi a omo ye hu adwuma no ena me ye se ne me so me koka ho asem na matwi ampa so ena omo de ma me a metwi ye de na wutwi yemfa na ba kon de bobo ya ne we say no na ne twie no difference wo mo how bi wo mu unya problem usua ya na say just ye de ma wa na wutwi ye fa Pragya no abobo ya ne Pragya ni twi no akwese similar but abobo ya no emu yedu enti wutwi ya no control ni ye difficult kakra ena ne ma me eye say me ja abobo ya ntwi ni say eno so ne ye de konkrase bi wa be ko ne nso o hwo ne ade but Pragya no de eno ni control ni easier than abobo ya no uba Ghana mai mu awa ho dodo no a yem kan so mai mu de Pragya bi no fe ne yellow na ade agiti se o mai mu but ebi ni mu bɔ mo so bo e kasa ka mo nkwa nke ni mai mu se na ya no mu hu no oh me da ase e fa se ni a mo bɔ yeso bo na na mo ka Pragya ho asem de in fact me ti se obi ka Pragya ho asem bo ni ana ha me because esumbo omo de bo Pragya for no the same way you know taxi drivers and drivers to me ebo careless almost Pragya for ride carelessly taxi driver bet me abo careless bia even Pragya akola akra e mo sa careless no nti ba ne sa na meti so omo kaseti ya Pragya itimi ha me pa wo yembra wa setenem wo be ye Pragya adwuma ene previous no wo de toto ho a sen na etie oh as me di kan no even if enya me kra enkola ne bebre bi mu fi nkra eno mo ba because of say Pragya ne ba no enso bie edwuma ama omo me kra pese no me hani mani nkan ma kire enkola be almost 15 obi a me kire ne bia so me bo modern ase obi koto bi ba ya beje lance sama no na eden ya kire ne twi ntimi ne mani gi kra say me kire o mu twi ama obi nsusu nya edwuma ye enti yemfa ne say me ye o ye Pragya rider a day ana se bosome sen na unya o tete bibia free mu a unya de to ho as a rider okay to me there
me ma set target ama me ho every day say at least manya bibia kra no enye me 50 cedis a day me de beto for my next level of education sa na sisi ano me tutu makwan ebini mu ahunu se ase Pragya utwi a sebe yemu ye wo down na de se na ya na mo hunu me da se Pragya ni chi no ebi mu emu yen omo underrated because of say senior ebi mu eye omo ho senior make say me already no madi kan ka say me de ahwe mu training college awie madam for baako ono we HND holder ono so twi Pragya madam for baako ono so awie diploma ono still oye ni degree in the Pragya for ni bebre omo educated but who ni mu abadwin say obia ye Pragya rider nti we are just mere riders but enyo ye nyina na eye those ruffian guys na here nti me hu so obi underrated Pragya rider na ehame but because yes fie bia me nsan omu say na me di kan no drivers for no so mo ye sprinter drivers and taxi drivers no even because of so omo ti omo car ni mu nti no obi wo ha hu ne dressing but osia no one Pragya ni nam ho a even Pragya ni bi kra e pie gentles no enti Pragya for ne ye ba te se Kwahu atitiri Nkawkaw ha mo wa association a bibi ni amutimi kama ho bom ne niema okay so far ni association afia na yawie a yenya Refap transport services mo abam as association even yegusu aye register enkola no so that we can train them and give them the directives as to how to ride on the road for now there I can say with authority say we have an association nice one say how you rider we say wo de namso a atimi anya certificate kita obetimi dia ko ani mu abrabom edie bi na opeso wo ya abrabom na say we ya na obekoso atwi ya na say wo vision bi wo wani sisi ana me kasa kra na me twen me posting pese me twen me posting na my say after we say no me bobo esika no akwa me degree me pese me teacher by profession I want to be a teacher by profession enti na so bi wo mountain so na wo ka se eka na nkwanka Pragya na se yellow nke ye free mountain so bi wo ha ohini bi wo ha wo se me constituency na se me area de me ma no emma ho a se na wo ka kire wo ne me kan ne se fancy sesi ye ne yagu Pragya adwuma first kro no na ekoso wo nkrom ni potem no sesi ya ni nyina na etu atwa ana akofom asisi a wonta nte san kro no se obesi obi abebu mi dan ni obi abewi am say no enti ama Pragya no create source of employment ama emabu no enti ye ahemfo ne empanimfo bi a omo se omo mane ma omo krom no se biu ebi mu se adwuma ni Ghana eye adwuma aba ni nyina ne se ye beteneten kola no se ne meka se ye ebe shape wom ama omo nia eseso omo ye ene nia eseso omo ye eba ne sa ma ebe ma adwuma no abanyam a obia eni be kan se obeye adwuma no eno susu adwuma ma me say o first experience as a Pragya rider na hu wom because obi o ha be fro Pragya sisi ya na say ehu bi ewoni mu ade we ya say ye 3 tires ne niema yi say na wo ankasa wo hu no okay me that's it question me de pa because starting na me kra me yes me twi Pragya no me kofa na first no me ye na eye say dan kakra bia na me yem ahyeme me esi amena bi mu kra na me yem ahyeme di na me suro kakra ba fe de to mu me hu say Pragya no oboni ense chewe say even absorbers na wo mu kra etimi e bend sin car it's not easy say Pragya no e be to form nti ama asat na say me twi Pragya no a the way me amena bia ni wa metimi mintimi fa Pragya ensima na metimi fa nkroso ba bia ka entimi mfa no metimi de Pragya afa ho because for now no Pragya ma hu say enye easy say e be to form na de ba akwa ma hu won say odi emirika e be twa curve eno na ya na adane Pragya no enye sa there's no way Pragya e betimi abo form omo ata betra mu no so ya na ehu wo mu say na be ka kire wo na me di kan say Pragya no enye easy say e be bo form enti say hu say rider bi twi na say odimirika a oyam hyehyewa ka kire say onto ne bo say wo so wa ampene so a wo de answer obesi form because emirika na wodi no
ene be ma se wo twa kewa ebe timi ama Pragya no adane enye sa de a there's no ya Pragya no ebe timi abofom enti me kan kire obi a o tuna Pragya no se ma onsuru na emumu no onya driver no na rider ne kasa kire abra obetuna Pragya ne mu ye hwe Pragya any cars I walk fanse baby a ye dwuma yi ye hwe bia ye fa ne se bosumi nsia car do be se na ahwe from Pragya do be se na atofom me da se cars ne de se ne ye kan no even for now Pragya as because of say me ye mu pani e wo ha enti no bibia si amete so far even ye started sa afiwe no mente Pragya case bia e wo ha but ye hwe lorries how lorry accidents any ade enti cars enya accidents in Pragya e wo krum ha ye de yen komo bone bawie na last question e die enti na wo be ka se eye chen so bi be fro Pragya dan se cars ho a be fro Pragya dan so be fro car me da say one thing about Pragya the enti I may prefer Pragya ne say Pragya is economical offer ne dropping as compared to drive car no Pragya ne lesser than car ena ye ba be kwa obejo 3 cedis ana say ebo a car for agye no Pragya price bia wo down enti obi a timi fro ena most especially fan say bibia si emergency car etimi lock gate ni gate na etimi lock Pragya gate na ho immediately ubetimi escape ena say usi a easy as say ubesi form as compared to car obi wa car kra no passenger trem na to gate mu a how driver no ebe embarrass passenger no kra no eya na ya homete enti me prefer Pragya no say mefro in the near future a dear na opese Pragya adwuma no ye di bamu a enka obehu se we de enka aboa ama enema atimi aye kama pa me da se sisi ya no Pragya no as time goes on no eya ye de hu complaints so koma companies no enti obehu se bi mu ba gate e de da ho a ebo ye ho ban e na oman nim so no se yenya emra bi ana ye mpeso aso ano yenya emra bi e na yen so a yati union ana ekuo no yeguso a ye draw ye rules and regulations a ye de beg of any group no ama Pragya no twene ho abanyam abusia for PreViewGh esunie ena ye ne ye nua George Kissi Agyapong ena ya twetwe nkomo as a Pragya rider ewo Nkawkaw mansin mu na no kre wa kyerɛkyerɛ am bebre ama ye ni age kai na bribia na dɔma na nam kasa mfoni so no fa won sɛ mi asoma yɛn yɛda wase pa